Mutageri wa Meru TV na nkoroki mukari okuma thosi munkantu Nyeri mukari wa kaunti Tharaka Nithi Isiolo na kaunti chonde cia ntheguru ya Kenya ni werugiro bwako nethiritwe uri na ntuko enjaga ntuko ya 23 mweri jwa mugwanja turi mwaka jwa 2025 ntuko ni ya Jumatano. Karibu sana kile ntato chieto chia Meru TV utuko onba mbetagaria ni cia mutuma muthomi mbetekeria mbethiro gutamburuka iria mantu kathomba ure kwethiritwo gugitinda ntere mwanya cia ntheguru ya Kenya na arandikite betu banteto barikite ni kwamba kambe nikenda gutigira utariboti egukukurukira ogweta Mutageri mwende wa Meru TV. Kwa hivyo karibu sana ndene ya ntato chieto chia Meru TV utuko. Tuambirie ripoti yetu na manto jeki gichigo bunge gya Tigania East ni aria akari kuma ntere chia Mioene Kiolo na Ntura ile ithiurukirite wadine ya Karama ndene gichigo bunge kiu gya Tigania East ne bakenete bunene na bobo ni nyuma bakwethira bakigunikana wero bostima borabo ithire tobokera to nterizi ni mujumbe wa Tigania East Mporo Abore bakiaria na methenteto ya Meru TV akaribaba ni bachoketie nkatho inene kire mujumbe Mporo Abore bakiugana arekete na kuingia wera na bore abekire kagite na karia arombaga kura cha kujukia obunge mbwa Tigania East nirana ndi akaribaba bakuga bageta na mbere na kugunika na nkuruki gutetha kabunene kumania na stima ira chikinyete nterizi bagetariria manto jegie biashara na nkuruki aritogweta na mbere na kuthoma kinyaka gite na karia kwena mundu nonto bwakweja gwa stima ndene ya nteresi yao. Para maigeretia kobera ibaya sana nonto boto adria jitima tori ya mundu ne meka gethomba de magoro lueta na ingwa ngoreto nonto baba abu witha ore na baba kinya majimi mona kwara mokoro na to nini koi ibaya sana to kona waro to tumira mautata to tumira ni laiti ito kuwa bocho keria nkala na bakwa Neke naona kuiruku nene kira kariba Mioene na Kiolo ndia Karama giciumbunge ke Tigania East barabarekete o ikiro robostimani mbunge wa ciumbunge ke Tigania East Mporo Abore boya nonto wa mwesimu wetu utura ilistima watu tangu 1963 watu totona wero ku totore mundune watu mwesimu wa ukubwe byabu boya kabisa nonto kuthiata manto yara towire oi kurika na boya twiro rwara no twirere woko oreki okuruka watu ikirasima Mioene atato ikirere o moni na njara itwakirere. Nimekaa hapa kwa shule miaka 8 na hiyo miaka yote nimekuwa nikingurumisha generator. Hiyo generator inakunywa mafuta kama ya 5,000 kila mwezi. Na sasa sisi ile muujiza mimi nimejionea na macho ni kwamba nimeona watu wakibeba mita kwa mikono yao, wanaambiwa waende, wanakuja kuweka, sisi mita yetu imewekwa. Kuna makanisa mengine nimejaribu kuweka stima, nimeng'ang'ana na mita karibu nitokee, lakini hii imekuja tu mara moja. Na washukuru sana wakubwa, Mungu awabariki. Kariba betaririe kinoko ibuwete Mporo Abore na rekete bori ore na berira kibaromba kura na nandi bachitete bageta na mbere ko bakwethira kimugwata mbaru kinyakire kibrono kemoko mukirili 27 natwe twakonyo obwo no kuritangwe batwe kere raundi tora bakwira itamwe mwe batwe twe mwata mwige nenge na ingwetekia oma ngwero ritete itoweretwe nonto ngone netete apere iraritero ko kinya ukiura mwanka evira oni kutokeria ngaikala nanga wa mwalimu wetu to mwakura renge ngaya gotharime amana na baraba kothiatete to kuona lero to yega mega ninge muno oni ne mwakoro luweta tona kawalo ya kau ambu bangoretwe nanga wakaya zarime mwalimu na abotenge kuenda kuna mwaendera amen. Kristo ba kanisa hii pamireta wire mheshimiwa ituo keke tutomwete kure nyingi sana ito mwire thina etu ni imwe tugwa twaria mantu alina na ara kungi
mwere batwe antu bantura na kanisa thinetu istima na bambere tokithire mwa report ndakanda tukwana na mheshimiwa ndamwira ngutumone antu bamiwine ambira barenda tukita stima na bambira ukioba ikira stima kura ira onere 2022 twekinya 2027 bakongela na barenda ukuringira chionde itumene na bambira etwoke na kura kulukie mananana bambira mheshimiwa mokyo kia wankana ntura barenda wikira chionde kabune pa uteka turo minyaka mwe. Ni vizuri sana kama Wakristo na watu kuongea ile ya ukweli ile iko. Hata kama siasa iko na siasa wenyewe wanasema ni mchezo mbaya, sisi hatutaenda hiyo njia. Ni ukweli tuliomba stima. Na yule tuliomba stima ni huyu. Na hakika stima zimekuja na wakubwa wa stima. Si stima imekuja. Loi stima itereja. Twakongo kaeni siasene otobwathithwa karega kuga ibu. Otobwathithwa uga ibu bobo na bura bwebu kenda uwethro muntu ura uga otobwebu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumepata stima, sande iko. Sasa tumeweka generator itakuwa tu standby kwa emergency institutions zingine. Asante sana viongozi. Bwana wa amani wabariki sana na Mungu atengeneze njia zenu. Na hao watu nilisikia wakiwaambia kura yangu ni ya bure mheshimiwa. Mimi ni mtu wa Merendo huko na kanisa. Sasa nyinyi niliwasikia na mdomo wenu. Kanane atia. Ninda igero na kanywa kenu ukiuga atire. Bondikere te siasa kuringa. Ina igero bokero bichi ya mheshimiwa stima cia thara meoine. Ule okareta stima bwa muringira. Nilisikia na botigio kira ora bokira. Hii mainda igero bokiuga. Nende stima nonto ikuthara. Na ninko cia thara bumwe kura nonto ni bwa mwirire. Ukae katika munobo wenu yale mulisema. Noe muromeri orekirotera Mount Kenya East nombete kwithira kiwe stima ire tirikulogira mporo abori ora nwethirite akitira kuromba stima ikuma kirirwa ngiro rire kiutira karibaba kumba kwithira bakiona werubo lakini kwe na anto bana tomero motoku ngolongolongolongolongolongo hati wendete stima areta stima nete uteru arete yake na arete stima kwe wenya irangare mlaki anje akwira anto umenie wotiyo bwetrete sibo watishwa kuna mtu amekwambia hapa wende kwa kwa nuarete stima naye Antoni areko eruare botrona nuarete stima Antoni hao botra isio ni mheshimiwa mporo abori pau baike thakene baichidete naure batatoro no kithakene bakeya na bairo mheshimiwa mporo ato bakira 2027 na ibangete bitiko ruma ni torere papambane patamane ndabene venye mhesha amesema generali it doesn't matter wewe umetoka wapi si ndio. Kama nyumba ni ya matope, ama ni ya mabati, ama ni ya mawe, nyumba zote zipate stima, si ndio? Na mheshimiwa hapa ndio ametusaidia pia kama Rere kuleta stima, si ndio? Na hii Tigania East ametusaidia kuleta 60 million ya matching fund, ndio watu wapate stima, si ndio? Na hii mradi hii ya Karama inasaidia 300 households, watu 300. Na mwenye kuomba ni mporo mtu abori ambaye ni kiongozi wa viongozi ama General Kiomeru General kanabo wange utonge katema na ono ngamelete manto yombe ali areko. Nkiripoti na Meru TV kumatiani mbitanta msimuturia wa Dhirinja. Motegeri kagite na karea nigikeno na nkuruki egukenera kuraitero stima kira kariba ubakarama na untereche Tigania East na bwa kariba egembe nikiriro na mateta niaria akari na tumiriba barabara ya Kiamba Njoa Karama Mwonka Njoune ni baumirite na kuonania kurega kunganiro ko ni mithange ko ireba gukurukira ndene ya barabara ya Irati Enterezi nikiria bonekene komeneria bunene mujumbe wa Enterezi urawezekene tadan kile wakaridho nonto bokore mokubenjira barabara ize nikienda bakomba kurita biashara ciao na nkuruki gweta nyendo iti Entere mwanya kagita na karamuto kuma rotere rumwe gweta rotere rungi akariba bana ndene barombete na kuli mujumbe ozo gutigira na kuingia wira ne buria abekere boko bathondekera barabara cia Enterezi
nikenda bakagunĩka karibange ba county ya Meru. Mukiri wa Nkunja na rũgano rũu ni atori na kariba ntura ya Kiambanjoe betariria thinera bomba kwithira bekelukira barabara-ini ria ya kumanjoune karama munka Kiambanjoe bakiwa bo ni thina bari ya kinya ya kuruta biashara cio na wetira barabara-ini nontu ni thukangite na riu indi baita mubunge wo Nwendani Kile kumba kwithira coka maturene na kuba kwithiri barabara kenda bomba kwithira bakiruta biashara cio bweya antu bara baũlanire piũ ndene thirikari tukaria koti kura turinga na Kiambanjoa nonto gagwalelia barabara burekari barabara nthuku sana ititikirika kinya muntu agia kwithira aitwe akamata wa mongo nonto bo barabara na nonto bo kwithira atikuona bio mukamata kana tiengari yumbo mukamata imwendie cibitari haraka nonto bo kuthuka kwa barabara tukumitara kirengo niro twenjeri na thai bati guthirere mwesimi wa Ndani Kile no bati utunjera barabara yetu na barabara ene thukire kabisa tutiona ko witira malinyene iye ko utia thirikari account ne thirikari nene na no bati kusukuma barabara yetu kwetha twitira antu gukwea itukuona nyumba nyingi ciinao na ritiba biashara bainao lakini biashara cietu itikuendelea no tugwetha tutena antu awitira ginyogenda ikwasi utiona kururu ginyogenda ginya irio biaku wina biote menya bituro utiona na kintu kira nkuga ithina twonete nene muno ya barabara twina rui rwaumire karama rureja na njira iji mwanka Kiambanjoa nende nikarwita kinya nantu woni ndethite aruo na ndiwita aruo woni murungu otetherie ndatura ni wakile ni tukwenda tubwithirie barabara tuthire thina oriu ni bagwite kinya na bo baingi ni bomba kwithira betira maskuru kana kinya kuremwa ni kwita kubwithi serio nontu bo barabara ye nontu ya mingi kaita karakurite rwero rumba kwithira rukinga barabara indi nabo bakira wikia na bo skuru nontu bo witana mibwa barabara niyo eye ya Kiambanjoa kuma Njoune kweta mwanka ya mwanka Kiambanjoa weta karama irwe yake batu twerekererwa rweyera kinya miundene kinyoko na mitaro twenjeta kinya mutaro ayo ta yarwe kaila ka kongwa injira weta kanisa ne yomega lakini itarambura yurete ithena anto ibaingani njira cia miunda yo beja bakara thina muno gukumira ko mwanka bakathiolonkera sainde baeta kanisa yomega na tika kuraya ni antwa kwano kuona bo barabara igari batu turete thina tutero na barabara nyako kurete kwanja na kinya kabatera skuru na iyo mantu yara ya tuinyela sena itoringa kura na tore aringi bakura na tore bari tioga otibatrikare ye na baeria ita wakathathene bateta sukuru nonto bokuingia koroi na nonto bokira weta roi ko nya sukuru cietu icithara ciena na beni ni muno ntukukurite sukuru na betu bakuleka wa subject nyingi muno nonto bwa kwithira kutena barabara ewetira kiripotera Meru TV kuma Kiambanjoe rere Gembe Central mbeta Mukiri Onkonja tokerekana na mateta za kari kuma ntere uche Gembe kinya kari ntere che Central Imenti kinyabone bashimirite na mateta za manene na nkuruki kiriro bakiromba mujumbe wa ntere mheshimiwa Kiremango Chine gweta nambere na kubathikira atumiri barabara ya kuma gwaga kui Mboinjeru weta ntere chakaguma munka Kithirune niba umete na kuromba mujumbe wa ntere Kiremango Chine kubathondeka barabara yu nikenda kwagirithia ugendi bo nyuma barabara izo kuthuka na njira inene kuringana na Karibaba baruga barabara izi yombere kurugurua ni uro wari rais au kabere Uhuru Kenyatta na kuga egekiro rami inde mokera kagite na kaka mujumbe ujo ationenie itagaria ere kumekera rami nikenda Akaribaba bakagunika kagite na karea bakumitumira njireje ndinama yarunjerwe i president Uhuru Kenyatta miaka ere ari wathanine na kuma ikuronjwa itonete contractor o baire bakejaga kuthithia njireje bakura na bageta igitara mbura mono tukiremo ikumitumira na kinyara gutena mbura janande ni thuki mono miguru mingi kuma retigirirwe ruterwa Mboinjeru monka Kithirune bonge menya kuga ikuga barabara eje ni kamatete library undi antu baba ingi mono na services nyingi mono tukatara kuma Mboinjeru monka Kithirune twina cukuru mugwanja ile itumaira ikonekta wi barabara eje
twina ibanda bia majani bitano, twina correction centers chieria 12 na manto ja jonthe jatumera barabara eje kuma Gakoi gwita Kithirone iketha kwetha thai iria ithina ngare kwijera ibikibiki gucwana andu nontu njira ni thuki utingare umba kwije gatwika ngacuma kwaura bikibiki iteja na ngare iteja ana batita skuru miaka ikuthira tu igite miaka euru ikuthira miaka 10 kumenya kurunjijire etathithwa ingi miaka 5 kaitite kuthithwa kuthira itithithitwe mini road eje yetu ni tutethagia muno kiri kumiria into bietu bia urimi especially kwa ura into bia bikori bikomba kwithura ite komba kumera kana biashara bomba ku gain access kiri kuja kugura into bietu so i request yetu kadha komba kuombeka barabara yetu tukathithirua nontu itukuona kuma kariene kwijaga Gakoi contractor urio kuri ngugeitete nthongi ne ukenie maetho jantu itukuromba kethe tenenkani contractor akaketha kuronenkeri ni romba tukuromba mweshimiwa Kirima ura akirikiana na continue kana njireje karabwega barabara eji ethirwa ni nenkaniri kiri contractor nontu bara twithire tukiona bakija ground ine tuonete bairi miaka eu beja bakejenja kidogo bakaura na kwethirwa ibanenkeri turomba kera batuchenjeria nontu kwina contractor okuthithia barabara kuma Kariene kuja Gakoi tukuona gukinjaga muno ere kwendereao tukiromba ethira muntu ugomba kunenkerwa mbere ya mau agatugwatithaniria kuma Gakoi monka Kithirone tomba ukarabwega boja iri nabu ethirwa barabara eu itinenkaniri nontu no ethirwa kinya itinenkaniri contract ikumikira rami tukuromba kera ikonsinde kumenenkanira thaiji kenda yumba kuthithwa na kuombeka still no tugo propose kinya muntu ura nontu itukuona ngugire akurita na ni nguginjaga kuringana na bautwe mbeshe u kethora gako makuthithia ni ndevetwo uju kuthia njira na tukona gwe ni thongi eje a continue agwatithanie njireje tugita siasa ene tutukonda eje tweke part and parcel ya kuromba nayo kura turu kuromba tugeta kura ne kairi njireje tithithitwe gutwika ni igatonya ruterwa siasa rokuga ate oni ndibandura nkabuthithira njira nontu mweshimiwa Kirima na aremero kuthithia turu kuromba ugwe Kirima igita turi aja mbere twita siasa ene njireje nontu neronje na netengore mbeshe thirikari at least chathai na mitaro mono kwina kwa kwina sub delays thithiro sub maintenance tukinya gwetera igwaende kwithira ikirira to barabara eji barabara kumitumira thai tukoreokia as we speak ni gwitia first end ni inkoromba mubunge wetu mweshimiwa Kirima gukorukira bagwatanire na kera beje menjitri ethera ni grinding kana mantoria ya komba kuthithwa at least tuona gukurukira nontu taitu kwaria barabara ekuma Mbunjeru monka Kithirone itikumba gwitika na itukumenya mweshimiwa wetu ni supporter wa thirikari na itukuromba nandi thaiji areo tumbe kuona matunda ja mega kuma kiri thirikari na tukethwa nandi na tukigwirirwa mantu jau na tumba gukaria thirikari na kumukaria nontu bangugira gaturitira kagita gakwa gakinya ngomba kwethirwa nkebera gitine iji ni miario ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto kagita na karia onene bu nene kumeneria bamwe ba atongeria barabara rugana thirikari na barabara gweta na mbere na gutambia nteto cia kwendekithia rais William Ruto ethirwa agicebire gitine akiaria muthenya janaro kagita na karia agukarekire kigomano gya gutegera mantu jegi kambuni Kathumba ndene ya muci munene John Nairobi Ruto na ugite akomba kwebera gitine bunka ke arike kagita kabego tongeria na nkurukiwe atetindanira na meria anto endageta na mbere na kuritara akenya ngugi monka kagita karia baka munenkera kombe kwethirwa agakithira uzo ni ugwatinda kagita na karia Ruto akwarageria Kenya na nkuruki anto barabo mbere gukinya ndene ya kigomano kiu. I listened to another group of friends and Kenyans, brothers and sisters, who say Ruto must go. And for sure, just like those who were there before me, my time will come and I will go. Just like those who were there before me did.
But respectfully, sirs, madams, let me ask you. So, what are your reasons for this Ruto must go? I'm sure it's not because of the spelling of his name. Maybe because you don't agree with the ideas, the policies, and the plan he has for our nation, which is okay. But please, would you kindly favor us with your counter plan, with your alternative plan? Because the more I listen, the more it is sloganeering. It's not about a plan, not about an alternative plan. And, hey, we cannot replace a plan you don't like with nothing. And I hear my brothers and sisters say, let Ruto go, then we will figure out. And we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Because if you seriously have a plan that does better on the economy than I have, that does better on health than I have, that does better on creating jobs than I have, that does better on education than I have, you should be bold enough to tell us. One term, Kasongo, Ruto must go, is not enough. Owago kari mutongeria wa mugongo Daktari William Ruto agitariri na ngoro gigucokeria bamwe bantu barabetete na mbere na kuga Ruto must go kana Ruto na batere kwithirwa agita betikiria tuchokere kiro utongere bo county namba 12 ndari ya county ya Meru na ram muthenya jana arua atongere kathumba ba county ya Meru batongere twene governor Isaac Mutuma Ntoithingia amwe na munini wa wakili Linda Keome na atongere bange ne bombere kuriongera nduka ya Beisawa ira ni nduka imwe ombere kwethirwa ikithukirwa na into kathumba biaiwa kagite na kara kware na maandamano Gen Z ndene ya ntere cha mugutano kagita na kare governor akinyira ndene ya nduka izi nonekanire gushitaniria na kugurira bamwe bakari into kuma ndene ya nduka izi. MC Mutonga nombera gukinya na gutubangana ripoti una njira entaliru nyuma ya supermarket ira ijikanira Beisawa makutano ndene ya Meru town yombete kwithirwa iyita riria maandamano na ndene yombete kurugurwa kaire untu buria bukuciritie governor wa Meru na munini wawe bagwirwa muno ni untu bwa investor ou kwithirwa nande antu baria bararugiki ngugene bakomba kwithirwa bakiendelea antu beto ba mugutano. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega amagita jonde ibwega sana. Thank you excellency nonto bakuona kwena bata ya kweja kuimberia Beisawa supermarket igita rekorokete ibarare dendene ya kwethirwa bajukiretu into byao bingi kukurukira demonstrations irirareo na narwa governor wathithia ritikarorerwa ni antu babengi muno kweja kuba support na kweja kuba motisha ya kuendelea gwita ngugi ndene ya Meru County your excellency na ibwega ukithitha yo na kinya kuona kwena vata ku support families cheto ekoro betu no kuona your excellency urabagwiretwe. Thank you so much. You are a man of humility and you are a generous person and we appreciate you.
nontu bwa kwithirwa ukithuganiria antu bangi. Asante narua tukwiyite gucokeria Ngai nkatho ti sawa sawa. Oni ndi minister na ndirenda turombe na ndagika igiri then mbarie miambo iri tuinge ti sawa sawa. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Kwanza leo tuko hapa kama vile tumeomba kwa wimbo ya maombi kumshukuru Mungu kwa sababu ya kufungua kwa milango ya Bei Sawa baada ya mwezi mmoja wa vijana wetu kukaa nyumbani bila kazi, wa mama wetu wenye wanaleta mboga katika supermarket ya Bei Sawa kukaa bila mapato, wale ambao wanaleta viazi, wanaleta maziwa, wanaleta mayai, wanaleta ndoma, wanaleta all sort of goods ambazo zinahitajika hapa Bei Sawa, walikuwa hawana kazi kwa mwezi mmoja kuanzia mwezi wa 25 tarehe 25 mwezi wa June mwaka huu. Kwa hivyo kama gavana wa Meru pamoja na viongozi wote wale ambao tuko hapa, tumekuja kwanza kuambia Mungu wetu asante kwa sababu ya kumwezesha investor ama mwekezaji ambaye ana manage na kufanya biashara hapa Bei Sawa. Tumwambie Mungu wetu asante kwa sababu ya kurudisha vijana wetu kazini. Asante kwa sababu ya kurudisha wamama ambao wanaleta mboga Bei Sawa kazini. Asante kwa sababu ya kurudisha wafugaji wa kuku ambao wanaleta mayai hapa Bei Sawa kazini. Asante Mungu wetu kwa sababu ya kurudisha huyu mama ambaye analeta na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo ajwa Kangangi Northimenti Meru TV. Na kire ripoti ingine ati akari na aturi bantereche kiolo kia muti na Bethel ntereche wadi ya njia Igembe Central nebashumirite na muthuro jo munene arabonekene korota na nkuruki kumeneria MC wa wadi ezi uria witikene ta Mwenda Ali na uria nkurukino munini wa speaker ndene ya bunge ya county ya Meru nikiraba kuga ati nombete kwethirwa akiborirwa na gutika barabara Kathumba ndene ya wadi ezi chithukangi kulingana na karibaba bombete kwethirwa bakithangika gutumira barabara chia wadi ezi ya njia arana ndi bamrombete gutigira na gutonyera na kubathondekera barabara hizi nikenda kinyabo bagetana mbere na kugunika ta karibange ba county kana bantere mwanya cia county ya Meru mureithi waba na araniriti na karibaba na gutariria kiriro kiao Wapita gathire kuma gioloka muti mathina ya tukilugirira muno batwe tutina barabara ndene njia want nonto muno rira kinyange kurugitite matanete nire kuria thina muno nonto mwegura atika mateka bikibiki utengale yombo okiluka boyele batwe thina nge twende buruni erowe na nkaromba mweshimi wetu athirikane batwe na Bethel gioloka muti ya Bethel itorindite meberethi ende rodi rotwatile ko tarwe sendie yero kelangire Bethel witro Bethel anilesi nanga batu turire torwe rutererura ponge na bwo batu to kwenda sibitari ntureje ponge na bwo ponte ko lwande kuwa ntego lwande ko ramwesi miweto mwena sio mieto twekero stima kenda tukara ora nturengi wekero stima omisie na kenda na bathoma kinyo tuko nonto batu no mutata ya witangarama nde tukaromba rere romba ke mwesi atwekero stima urenge ciegeri na ko gwikura bururu nya batu ke olone tukone atutianiri Kalimbene ikwekeri stima se last mile na o musie yoga na mustima o musie yoga na mustima lakini batu ke olone batu tutomba wikirwa ito kuona ntora inge imbinge sie torwa ikingi bia wekera stima lakini
lakini batwe ituti nyuma nonto stima ciekiri ira cia barabara ake lakini cia micie itekiri bora bonge kule barabara yumete kangeta kaotene kalingene yumete au ekena maya turoko ntoi mwendwa ya choka ebati kwenama monka ya tura marioni barabara eu ni omwe na mwera nanto inao barema na batikuona akulukira kinya baremete bia kora bio bateona bio kamata kinya bikibiki itikila itukuona njira imwe ichiokelo na bikibiki lakini eu etombo kelo nyi bikibiki etombo etera kinya ntiri kinya ng'ombe chiongwa ichiebere barabara eu kwou barabara eu ni yakaya itigene na twaromba kinya yo tubwithirwe awe kirukire kwina mwa mathieti ne yete o ciane tero pio itekiene yetia o kila mtu athura MCA u akamirukira ametia enge ni ekia mesa ndie tore limoro ibo yake ndana betomba ikuendelea boya kumania na riboti yu yegie mateta za kare kuma ntere cia njia ni tukwithira tugikira gatandi kana tukumba kwithira tukinogoka na nkoroki tukwithira tugicokagira na nteto nkoroki irio ntuku ya narua ni ira twithagirwa turi na rugono rwetu rwa mwanya na ntuku ya narua tukathira tugitakagira manto jegie mbeu mbithi na urimi nchokerete nyuma endake tukoraja twithira tugitaka na mbere na nteto cietu. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Kukwata ogeni motegero Meru TV tweta nambere na nteto chietu chia Meru TV ogoro thirikari nene gukurukira rwangi ro Micro and Small Enterprises Authority rwaruikiana monota MSEA nibombete kwethira bagikinya ntere cia mitungu ndene gicigo bunge gia South Menti araba kinyite kiri ikundi kathumba birio bia mbeu mbithi na nkuruki ikundi bia jua kali negana gutigira niba kubaigika na kuba inya ya gucukiria kiri muturire bakiaria atongeria barabo mbere gukinya ntere uche mitungu ba MSEA nibombete kuga thirikari nikite mibango kathumba ya gutigira ne gutetheria mbeu mbithi na nkuruki abiashara ba nini gukurukira mibango hizi ni aria bagwetete jumoja mubango jo gutetheria monombe umbithi jo kumenyekana ta nyota nabo akari bamitongo na nkuruki bajua kali barabonekana guthetherwa ni MSEA ni bachoketie nkatho kithirikari nene na nkuruki kuga ati
Thirikari nionenie bunene gutetheria ikundi bire binini gucokeria na nkoroki guchigika nikenda bagetana mbere na muturire jwao uria gukubatara. Katika Micro and Small Enterprise Authority tuko na projects kadhaa ambayo mojawapo ni ya youth, inaitwa Nyota, National Youth Opportunity Towards Advancement, ambayo iko na pesa ambayo ni grant ambazo youth wanapewa na wanaweza kufanya kazi, kuanzisha ama kuendeleza biashara zao. Na pia katika huo mradi bado kuna program ambayo tunaita Recognition of Prior Learning, ambayo ni wale youth ambao wako na skills tayari lakini hawana certification ya skills ambazo wako nazo, wanaweza pata certification ya hizo skills. Ambayo ni ya kusiaga plastic, na nimekuwa hapa kwa kipindi kirefu kwa takriban kama mwaka mmoja hivyo. Kama hii ni material moja ambayo tunatumia kuweka kusiaga hapa, na tuko na material colors mingi ambazo pia tunatumia kutumia hii machine. Tunaisiagia hapa mitunguu na inapelekwa Nairobi. Ikipelekwa Nairobi inaenda kuwa recycled. Kama hii unaangalia, hii ni mtungi kala yellow, inaenda kutengeneza mtungi mwingine, inakuwa mtungi mpya ya yellow. Ukiangalia pia hii side nyingine kuna material nyingine ziko hii side ya white, ikisiagwa inapelekwa pia inaenda kutengeneza kibuyu nyingine ya white ama mtungi mwingine ya white. Ondi tagangoge ya maskere bwaja twina wenzangu bethera ndewe ndene gikundi giki na inkenete mono na nkuritangugeje mianka ire thatu nyuma na ndina gikeno gikingi na nkuigwa thirikari ina utethio yumbo tutethia bu twi antu babethi ambere anga mboco kiankatho thirikari ne tutethetie kuma ria tugwatanirite tweja twathondeka kiama kia Njuakari, na Njuakari ira twina for now me agintu kira twagite ni umenyo kana kumenyithua, na ikio muno mpenda antu bamenya Njuakari atwatura tene tioya narua. Kumenya Njuakari kana kumenya thirikari ni utethania igukurukira ki musea na nkuruki musea sio wao ni mwenda ritha na aina bata na gutethia antu bara waita ngugi cia njara muno. Pia tuko na project ambayo inaitwa KEJET, Kenya Jobs and Economic Transformation Projects, ambayo imekuja kuwainua wanabiashara ambao wako katika value chains tofauti ambazo tunaita better value chains, the key better value chains ambazo ni value chains kama zile za construction and building, value chain ya dairy, value chain ya edible oils na pia value chain ya textile na zinginezo katika better key value chains. So ningewahimiza pia waende kuapply. Utapata hiyo application katika www.kjet.msea.go.ke. Ufanye application yako na utaweza kusaidika through different ways. Keremonga kaunti muturire ni kaunti ya Tharaka Nithi ni aria akariba ntere cia Tharaka na maria ne bagikundi kana baria ne bakirundi ndene ya wadi ya Mukothima ni bashumirite na gwata mbaru miario ya senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya iria augite ati ndiunga waziri wa mainya ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Opiyo Wandanyi ntere ino ni aria Gataya akiaria kiri nyomba imwe ya nteto onekene kuga ati mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara atabatere gwita waziri kurugura gitugi kia miti ya stima indi abatere mbere gwikira akari stima indi nyumene akaja gwita waziri kurugura stima ire kirite akariba ntere u Tharaka. Gwibu watina ntere jakero ndi gwandia Mukothima gichigo mugeke Tharaka. Gakariba gontu goko na muthoro munene bakemeneria siasa iraukire kuringa gontu goko kona nene miaro seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya rire nyombe imo ya ndeto kwethero ituge bestima biti bateri wekero bira bya miti mono ta goko Tharaka. Gakariba gegwata mbaru seneta Gataya arabameneretie mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara goko gwato gukungu kwa muthanga no kenjira gituge igekare gu muthanga kana gituge kyake aye kwini kenyembe gituge kyamo na president abati koya kurugura stima wana chekerwa lakini naye takora nchimutu na gerwa gukuma tena bara karonga acha bakara Gitonga tendera mirunjoke bai anachira kukenya moro miona na mami nako garagara na cheke mwana nto bai akia moro na
sitima majima lelwa akitoka matereti anto mukondo baadhi ya batege nta ngomba koja kukodokera nkare koja na machonda okana makoro chomaza ukiuka eno ete kodokera nto yeye nto tatu enda nanto bana baba kwendera neti yarebi batana baya gochiata barugara edigwa na ikingi biega byabigweka kende ogu itotwa wekeru kingi byabyaragirwa byabyaterwa to ya wekerwa itoka byendi ogu koroki bakiuga barona tabo bogonto konge waguko kechiga mugeke Tharaka onto bura monkere munde botajara matunda okavika mathena nara tende ciekerwe no itikinyaga ende to ya twekero getu ya tweru stima kemwe takira kiara gachogini na gonto kora diaga kera getuge ibo ngore yaga mutetera monte tankana torenda kaya baronga getete kukirana na getonga atorodera maendeleo wataba atorodera akodongera msie ibuta kwendo wewe ni tugebiaga ntoya to tugebia chimiki ya to ikawa to ko to ikwa muthanga tokona araga chogini kwa thire getugetakira yekirwa nakyo kamete nende toretika chankana itankana ende bakiuga botakari gutiro thuku barona kumane na seneta Mwenda Gataya ikwetherwa kara thetagira mugongo manto makonia Gataya tiraria boe naraugiri toreteru ikingi biega no ntu ikingi bia metibire ya gwimothwa nda uketa kugura kari agakoruga chai ndaya ndebera nto bakomene ngura meteara ndaro magana maire ndero mbuge Gataya njoka ito Gataya nande na gwa akegwa ntugi njoka imbuyo ene nande keri magana maire ndo nyamuba ningo tokeria Gataya no nkado no nto barwani rwaririe ro togurira maendeleo atwera tware wekero mwangi rĩu tũkatoka rugoro mwangi twaje kũrugora getugeke mwaga ikyo ketheri na bakaya na ntokinya bainge mono bakiwangi bazitima na utiesima bena kyo bayete na gatuke kamwa igaka karogo cherito to baigata bayete na ikezite ko kwande bwangu ana tikenjere ikero mere twaga mbembe tiare bona rome baje jojo matuge ma strong maye na matuge mama kale na mama kale kwa ngumo kwenda bakiringithania na Kagita Karari MCA wa Wandia Mukothi makwetheriria barutire mwinduni wa kwaga maendeleo akibagwatithia mugongoro ngigwa Tharaka Gataya turothete moringe na kinya na barabara tare na tuturire ta mukwitu aburaga njokani na tuturire tare ni Gataya ni ono tie magota ono ikorigara ito nandeke teke mokere age tuge kia kendoririe mono igo tie karume bare tuge tonga aba madera kenda barumanga Gataya na Gataya kodongera MCA ambire ntorera barabara nyonda akaraga na ndora kere mani ya ndongera mocie ndawe Gataya nawe munene na ipije Gataya akadongera gwe tongare togakara bo marimanti ya karire na marigo twande na royo tokilamba tumeta nyomba na manto mendere gatega kariba chuka gukonane no gwabati kurugerwa irio akariba Tharaka bakiuga babarenda maendeleo na torugi na totikoria nkima ni gonda ugira tandega ki kwa kierondi ntikoria mbetera nkima ndena motere ngaruga na mankali motere ngora ngaruga na motere akaruga ndo bachuki bogenda ganyama kenda motere kenda bombaga tito ale motere to abatu tikone motere torenda maendeleo mbetera totikoria korea mbetera bere ndo bachuka na bamara ibo bakwenda korea mbetera na ino bachiarirwe tyo totikwenda mbetera tokorera twe Tharaka na tokorera tora ndo bakerondi tutikwana totawa mochara mujie tokara mochara etarare watora na yoro mochara tadikorugera maana kotigira mujie tigote na mego torea mpempe na toda mego torea mochara tio kuma gechiga mugeke Tharaka nkiripotera There FM ritoka mbita Ndagara waigona ankatho cia mwanya Ndagara wegona kuma ntere cia Tharaka no ntobwa ripoti yu kongera kuone ati MCA wa Wandia Municipality Caleb Mutethia Kibuko na ithiritwe akigwatanira na onjorithia barabara thagera bakithondeka bikibiki ira chithagera chigitumira stima anto agutumira maguta
aria ombita kureta onjorithia baba ndene ya kaunti ya Meru nerana ndi barombete etithie bikibiki amwe na biashara bange gutigira ni bakwamukira bikibiki ithi cia gutumira stima iri njira imwe ya gutigira ni tukumenyera riera nonto ira chethagira cikitumira maguta nicionekena gwetana mbere na kuthukangia riera gintu kiria nandi Caleb athiritwe akiromba akari gutigira ni bakwamukira bikibiki ici na njira enjaga. Nawe Caleb Mutethia Kibuko MCA wa municipality wa mwana mwonjorithia wa bikibiki cia stima ni bariungite mutindo jwa kangangi narua ni kenda kwambiria rwaria na etithia ba bikibiki ni ara barombete mogaruruku ja bikibiki cia stima bethere bakijetikiria kaunti iji na kinya gutariria jamwe ja mawega nkutho jeni na bikibiki iji twitite gigintu kiria tukuga green energy mantu ja gutumira tibe tururi na ndeturienda gutumira stima and the like ndethwa nkiona opportunity ndeta Nairobi tuonana na investors baraba kuthithia bikibiki ria gwitwa Spiro motorbike na niona ndetwijiti kureta aja Meru na ndetha yugeta Nairobi 90% ka 80% ya bikibiki ria gwita ni electric tubati uchuria thatu ina tutigika ina thatu twitite nironda ndeta the entire leadership area rungamirite municipality executive yao tukarande abo twaraniria na antu baba kenda tumenya na tukombi ku integrate na system injeru ijite. Why electric is simple because electric is the way to go in terms of affordability, saving the environment and now changing the whole shape. Where we are right now, you can actually hear the noise pollution created by the ICE bikes. The petrol bikes, and our Spiro bikes are super silent, so we first of all we save our environment. We understand how direct of an effect that is when we have a much more cleaner environment, we have a much more affordable boda industry. Nkurukini baugite kinya twanya twangugi tukethera tukiretwa ni bikibiki iji cia stima ja kaunti ya Meru na kinya bamwe bana ba Meru kuona mauritani nkutho ni kenda bakethera bakithondeka bikibiki iji na bagutwa incentive nyingi muno batwira one bakambiria station ya Meru bakatwandikira na ba Meru bakambiria training kuitana antu betu rabagachithithia nambi ku market no ana betu. So for me I feel proud that one nya tukwaraniria governor wa Meru na office ya governor ibara twitikirie commit investors bana twabakaribisha Meru nkumeabiria bibingi ni atire na tatu kombo thithia system iji itanira na petrol station au niona ndanse kweri tubati kwithura tugita na iya abo nunturande twina petrol station twithe twithithia ya substation cia guchange thimo cia bikibiki twithe gichange iro aja ko twathithia mo Meru town aria tuthithia petrol station na twathithia ingi na ajojo kwana beto baba kajukua beta gwikwa training ekumeta baka service bonda so entirely it's a big picture. It is the start but inkwende kuga owe kukarenyi no utu ketha twithia gintu gikinene going forward. We are looking forward to setting up here in Meru County and to ensure that we showcase the best of our abilities in terms of availability of parts, in terms of availability of the technicians working with the local technical teams to ensure that the bikes are well maintained, and also the cost of acquisition. We are partnering with commercial banks to ensure that the cost of acquisition is very, very low, so that when the guys are actually getting the bike, it is not an expensive affair. It is more affordable, living with it, acquiring it, servicing it, and we give back to the great county of Meru what it deserves. People who have more money in their pocket so that we keep growing the county. And the parts are very affordable because the bike has very few moving parts. So you need to just repair a little bit of the consumables, which are like the tires and just the normal services. Now it saves you close to about 35 to 40% living with a Spiro bike as compared to the petrol bike. So already someone is going home 35 to 40% having more money into their pockets than when they are using a petrol bike. Nkiripotera Meru TV Mbeta Jeff Wagitumam. Tukerekana na ripoti ya Jeff Wagituma tuerekere monka gishuka bunge gya Tigania East
ni aria kambuni ya Safaricom niyombete kuriongera chukuru imwendene gicigo bunge gatigani East ira ni chukuru ya Saruru Mixed Secondary School muthenya jana arua. Kambuni ya Safaricom niombere kuguna chukuru izi na into bya mung'anaji wa nkuruki ya chiringi milioni 1.6 ijiri. Into bire bikwerekana bigatumagirwo wake laboratory ya chukuru izi. Bakiaria arimo ashiari amwana ritoba chukuru izi nibachoketia nkatho inene kire kambuni ya Safaricom nonto bakubarikana na kubatetheria bakiuga into bibi bikabatetheria na njira inene mono kire manto jegie mathomo jao. Shukuru imwe ya Sharuru ile ilindene ya Tigania East meshi mikuru na yombita kwethirwa itethekete bunene ne aria Safaricom yombita kwethirwa itonyerete na yaba into bibinge bya laboratory bya nkuruki ya milioni 1.2 onto buria butumite arimu na aritani na aciari bomba kwethirwa bagwiritwe muno na bakiugaga na ndi cukuru eu kithomo gikomba kwethirwo gigita na mbere o aria bakuromba o na kinya antu nande ni bombe kwethirwo nande bagikia ana ndene ya cukuru eu ni untu ina bionthe biria birigairwa. Safaricom yotutethia bonene sana onto boto wa into laboratory na tuina members bara ana betu bara bathomete na thini nyingi sana bati tukuiboya sana no onto bwa autukinyite na toromba murungu atethie endelee kuongelea Safaricom ume na utuwa into biria bimbikio tumana betu bomba kwithira wena kithomo ekeya iboya sana na murungu abotharimi. Na ndi vice chair wa secondary school ya Charuru Pereburu twina nkatho nyingi muno kire mwathani nonto bakinyoto wana baina wendo sana na batwe muno bana Agustin Muthomi ura atumirite Safaricom Foundation ya turetera equipment nyingi sana cha over 1.2 million tiaritoa kenda bamba kuambiriria githomo kio ka sciences skulu njalo kabisa iteke ona interview haraka itochokeria mwathani nkatho nonto ba mwana uwetu na kinya Safaricom Foundation bayukia nkatho chietu twi community ya Charuru. Number 2 itokuibo boega sana nonto bwa arimu betu baraba ichianite itariri umo itwamberia skulu yari kitakene kabisa lakini nende achiari betu na arimu na community na kinya thirikari ibambite tutethia twaka ilasi na nende batu twina ilasi bionthe birabi kwendekana birabi na thina ke ni aritwa batinge yura tukwenda itokoromba ana bonthe bakona chionthe baraba tebeta skuru kana baraba kwenda kuongela kithomo kana kinyora kwenda kuya kwenga gela atirire kinya class 8 ye nende kenda aomba kuthoma na manto yonthe ya mega Onesmus Murimi mwalimu wa mathematics and chemistry. Napongeza sana Safaricom nontoboa that innovation and a great transformative to the students nonto aritoba Charuru ibombekete kona lab equipment and apparatus ira most common ira bombeke utumira ke STEM the K1 of the pathway ya Simbihi ira yite ana iba komba kuboy the titration boya dai with the modern lab equipment. Anku I thank you mono nontoboa Safaricom for such support. Thank you. Shukuru Mungu kwa asubuhi ya leo na kitu kingine. Mimi naitwa Kaurembesi Samuel, nafunza chemistry ya tunashukuru sana watu wa Safaricom kwa sababu ya kutusaidia katika shule yetu. Kulikuwa na challenge kiasi kwa wanafunzi wakati wa kufanya practicals na pia the likes of physics hakukuwa na equipment. For now kuna equipment ya kutosha, so challenge yenye kwa shule kiasi ni hakuna wanafunzi wengi, na tunasema ya kwamba wanafunzi wenye wa Simbi E grade 9 tunawakaribisha katika shule yetu. Peter Wanjanis Mware, PTA member form 2, ngochokia nkatho mno ntoba Safaricom ntoba intobira patwete bya laboratory ya na betu bakumba kuthoma nabyo ninkumeana betu bakathoma na baita kuraya nkuromba murungu abatharimi ntoba Safaricom na murungu ababuthire mantu ameya na nkiromba antoba ture Charuru parete ana ndene chukuru yetu secondary school
Charuru kenda na beto bakomba kwithira baita na mbere na kuthoma mathomo ameya no tubwa ita jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigwa mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Shalolo ntuko cionthe cia Jumatano ni twithagirwa tugikuretera rugono rwa mwanya kiumia giki twerekerete munka ntere Shaburi aria twithiritwo tukithingatira ngugi iria mbeu mbithi bakuthithia turariria mantu jegie urimi bwa mbeu mbithi kiri gichunje gietu kia mbere kirugono rwetu rwa mwanya rwa mbeu mbithi na urimi ni tumurukite uria mbeu mbithi bombete gwitonyithia kiri urimi iri njira imwe ya gucua mbeca kagite na karia gutena ngugi cia kung'ana cia mbeu mbithi baba mwandiki wetu Nteto Mwende Olaibuni na tubanganiritie rugono ruru rwetu rwa mwanya aria ethiritwo akiaranairie na mbeu mbithi barabara ikitie gutonyera kurima into mianya nikenda bagaitetheria kiri muturire jwao giki ni gichunje kia mbere kia mbeu mbithi na urimi tonto ni oma buruinya ya nthiguru embeane urimi bobo ya buri na umithio na nikio kiri ruono ruro mwanya tuleithiretie mbeu mbithi kuma gonto mwanya muno gicigwa mbunge kia Buri na baraba tonyete kiri mantu ya kiurimi iri njira yociukiria na kwalula miturire yo aratwaraniritie na boya Paul Mugira kuma ntere cia Gakando wandi ya Kibiricha urorima into mwanya indi akainyelia muno urimi bwa matunguru bithirito ndi mwandikwa bichine nyingi still ndathomera kosi ijo thondeki bwa machini iji computer na thimu ndarita na ndona bandu chitugutigia urandingia mono mpumbite kwithwa ntonyete kiri urimi bwa imera ja matunguru Chara niyo priority ya nene buru nuntu gitunguru ike kina mbechere nyingi kiri maketha ya munda na kwa unontu Paul neretie nguinge mwanya ariwa nguije yorimi nitwikite yoguni na baita muno kiriwe urimi bwako bwa gitunguru ya ndari maburu mbatere kurita tani 5 cie inkai na kwa inchi banga ura nkomba kwanda gitunguru kia inbreed gitunguru kira gikarita tani 5 Chana ndi mpandite gitunguru kigwitore ndaren na wata gitunguru ja giki gitinyira gram 380 380 grams koi gitunguru bibio bitatu ibatere kinya kiro iyo ni hesabu ya murimi ugati utara wingi bwa kira ukurima kenda umenya kwa approximate kira ukona na kethiro ukomba kwira muchara waritanie thire biondo tumirite na wiongi urato watanirite na kwaraniria nawe ni friend kirimi kuma michogomone wandini akirwa nari nora watonyere kiri urimi bwa kurithia nyoni cia mucie ya nguku mbata kanga na inge kathumba thaiki ya youth baba inge tukara tukiuga itugushwa ngugi tikuoneka itwathomerera lakini uti ngugi na nontu bo mantu yo ni ndonere kaba the little that I get kuma kibiashara ina mbita market nkabire project ya agriculture nontu muturire njo thayo utire into bya kuria byomba kwaga ngugi kana produce ira nguku igwite yomba kwaga ngugi yomba kwaga thoko so iyo ndamwire kutonyera kibiashara ya nguku kirimi arua wekenda bwithie mbeca kumana na urimi bo enda ciankala iri ichui onto akwendia nkala ciongwa iri njira ya validation biashara ya kura muno mita mbithero nkiuthoro na yankara ira nguku ira ciompa ndothrania nkara nkagwikithia ngakomorithia nkara ndakomorithia nkara ira antompendia nkara chiringi 20 kana 25 nka add value ngakendekie chui kia ntuko mo chiringi 120 kana ngakendekie chui kia 1 month chiringi 300 ornamental bands na cho mbithiro techo na cho for a time mbithiro dina brand chango koja Brahma silk Pekin Batam chonde ndina cho na nyama ja fantail mbata na chimbithirito na cho bata type geese mbithirito dina ruen mbithirito dina White Turkey mbithirito dina Royal Purple mbithirito dina Guinea fowl na chonde nditha ya kiri farm ije yakwa na nyachongo mbonete nyachongo china utethio muno kiri oni nontu rira customer kwithira jirite chui ejo na bansi na ore chithongi akethira akichitamani
na nkethira nyongitire market wau wau kwina kinyore mibonge bo mwanya burantu baba inge batisi na burani bo kurema mainyo aranteresia tuto wandinero irirwa rera Maureen Karamta atonyere kirebuare muyuthi onto burabo muritaira mboleo ya kwenderia arimi bangi na cionera mbeca ithe ya urimi bwa vermiculture na farm eko ito Benin Organic Farm. Benin iria maanisha it is an ideal thing igento kigeretwe na ikionekene kina maumithio na igento ki legit kabisa kina ige produce ite kibaraba tumirite nionekanite kwina maciara i special manginyo chereja tumairwa cha ojukia waste from either your farm tugimboleo ng'ombe mburi kitchen waste intobiria wegerete na uome omba kwethiro kimejukia wekira ku manginyo jaja komba ku break down waste yeje ne produce oreo urimi bo Karamta arua ibo koreto guni na butinyila cia muntu muno kaita kara obuthiatira youth no ba focus kio nonto one ititumira itina ngarama nyingi kigo construct na inyo na daily basis routine irio kamitikaira care itigwitie mantu jama ingi kumania na kwaraniria na youth bane umate bo baitonyethetie ngui neje nonto bo wacia ngui buru cha most of us bara tumite na aja nje ichia na aja tuthomithitwi community ario gwita babuthithiria maketha babuthomithia ukagwata degree eku leba ubonere o graduate o karanja one nije bamubate amba utegethe ora graduate kana ta graduate ukero akotere skuru gaweterio chetha nau so jabatwe antu baingi batu criticize ite bakiugari babuna te bombo karanja nau na bo graduate te budugani tinangu gikauma so antu bara baingi bekara bekwira mtu umaira townini no kwe connections bakarigware umirire town no ina mantu jama ingi expenses no kwenda nyomba no kwenda bia kuria no kwenda ngarama utiumba just gwita town just heni hauri wita kwambia life now no monka withira wina something kana someone ogugushikilia ntuko ya royo tokawatanira na ataalamu mwanya bakiurimi na barabara mustari na yombera gutetheria ntukembe thimantu na yorimi mwende wa laiboni rogononero mwanya Nkurika ni mutegeri ntuko ya rozo tukethira turi na gichunche geto kebiri kiagire kono rwo mwanya rwegie mbeu mbithe na urimi aroketha okithinga taira na gutaga uria mbeu mbithe barikite na gutonyera kirimanto gathumba jegie urimi na bobo bojete nyuma ya ngugi kwethirwa chikiuraga muthia zonteto cieto chia Meru TV utuko onimbeta Denise mutuma muthomi mwerekeri oto mathithio ni Paul Ngonjiri ithiro rena kagita